Kijing lap jong ki seng perthai ki kertong shimat kata shitiyo tam shwa ka election MDC Shakha Sales Ranmas District Council kaban salong hak arpoi teri urampang arhaja arpusan kilong gibadon kambha yaki nomor ka jing yo lat jong ki ban pensngo yala ki jong ki nya bat komjo yaki mat teri kam jong ki hakajan miet jong shpau teri urampang arhaja arpusan ka United Democratic Party UDP kala penlong ka jing lang yalap election na kapantau kertong ubannya areng na nong thamai constituency hanong ra pedeng hakabalai don lang uba Robert June Kharjaren Vice President ka UDP uba Gemino Mautho General Secretary kinong yalam ka UDP kenthop ukurtong uba Desmond Nalor ki wede Haba jing kren uba Robert June Kharjaren ulaong baga UDP ka kwa ban penne pensa ya ka mati u JJM Nichols Roy halor ka khernet bahenreo namar ka ni kanyada yau khasi Nyumla khlem daklet ya ka jinglet ladi ya ka jing start ya ka jing shempang bat ya ka jing yo i jingai jong reverend JJM no Nichols Roy wei na ki start jong ka jek meru ki jongi ubala yo i jingai bat ubala saindur ya ka ni ka sensyar khadar hakaba ulayeng rangba kum uta uding bilat hangti po constituent assembly benyesat hakata ka don barba abanong bagi riulum ki don kam ya kata ka bor sensyar ka bagi riulum kin sensyar daladi yaladi katkum kajing start lejong nada pipuli ya ka proceeding jong ka constituent assembly kam semdei ka besok panpen kongok ya kita ki korbar ni ham tu kopor ki ban sandur ya ka ni konstitusi no kali India panpen kongo keladan simun ki ba persya keladan ki khot ham tu kopor ki bang lada PI ya ka ni ka sik schedule lada PI ya ka ni ka sensyar khadar terairi kaban yada ya ki rilum nalor bayakari India lapia haartli kata ke Hindustan bat ke Pakistan en sami sakit tribal listan keladan kita persya kum kita hari kejinya sat jomuni ramba hakabakut kelasai so bat nilayo yang kata kesik schedule kabalong kesti ba kabala yada ya kami bakajak dulu betul lemba kini kinyo fungsan teli kisnemtam nilayo ya kani kesti bat kani kesti kalayek banyada ya kidor par trairi kijongi Kelayeng banyada yang kendau kesiap kemarpo kendau kelayeng banyada yang diklau kita kiwat kariti kadustul bagi klem laklet kalau no ru laujok kusenyang ubenhei hakabelei bat karoi kapari prokoi kayupi kayeng hakane kecapet ban kenau buram ban ai kublei yau ni urang ba breu jonga jak breu jongi urang JJM Nichols Roy kubal ayami kasik schedule perkane ke jingkit klik jong kapaten ke jongi menta panang perpha panang perjanai panang perkhalan chusu yaka om pan pendu no yaka hikwa bangkran da kabasai lada pipuli perari ni haka manifesto jonga UDP hau ni usnap mapamata kamat ke bahakmat do kana barwai ka pon ke bahakmat do ke bangilabu hakane ka manifesto lani hakta ki kular ki jongi kalong bakumno ngine keren ba ka sarkar India ngin penbor ya ka sarkar India panang penklan susu ya ka sikshedul panang ai bor susu ya ki district council na boleh ngisro thu biang bakum ka jai beru kat nang klan ka sikshedul kat nang klan ka district council nang klan ka jai beru jongi Pak Desmond ngakal Pak Devi dia Pakanong thamai konsumsi ke jit ya pi balong kum uta untuk khot jong kador bar korbar riti hampe po ke CDC bu akhmat tu ya kan kamat amal balai menta kum ke cai pru ngidon na pedeng jong ke jinga penpet lempa kata constitutional amendment ban penpet yang kasih schedule ke jinga keren kelanang ya chat bang ngamatin hakini sistem Enlak berpendek no yang kata amendment yang mesti schedule bagi kuat penyuri bagi sarkar India akan buram yang kata habakum kan ni kapor para ribe kajing khot kajing we rangi kalong tangkum ni tongin na tali melalang kawe tongin pet chakino ki party ki badon sisa yang kata kajing tumu berpeklan yang mesti schedule min ai yang kapor yang kata mau play ladang ngibaklah badang ai bor yang ki we ki bom buram yang mesti schedule ki walong lembe yang ki thapali ki baher jong ki we ki article kabama kalong yo wan ka mansau yo wan kama
Dr. Jamino uloong bahadian ke jingklat no ubak latip langkar kongor kan nong thamai kala thli bha bat kumta ka seng kumba kala jia trei lang bat ubak latip lang kala ibet ban jet yo ba Desmond ban long unong ikmat na katei ka constituency. Yang kemau husnem arajar khatlai bila penjop dan burom yang na kani ke nong thamai constituency bat kani ke snong resolusi husnem arajar arpulai na klemyo ya ke jingjop Nomor ba kami kini ke parti ke bertemai berhadian ke jingmi jom kini ke parti ke bertemai kalau penprai ya ke bot ke jongi kum ke parti riulong bat nakalian ke jongi kum ke seng UDP miyo ya ke jingjob tang naki khat ar teli ki constituency bat ngidon menta khat ar mut ki MLA kiba mikmat naki constituency ki boper Masih berkat halage balada mengi kum gajat penriu niat teli melon hakawai ke regional party kum mengi kwa kum mengi angnot nadu kipor ki pemenchua nadu belaseng ya kene ke parti UDP nadu stem khat kendai spak kendai penyo hadian balapan khab yang ini nak kene ke seng APHLC niladon kejing angnot kejing perang ban penyeteli yakini ki parti reulom hakene ke jela ke bagi ke jongi ado menta mene ngidang yai ya keren yai perta bakum ke jat penriu ngidang kam yakene ke jingeteli bangi kwa bakan bantang kawe ke regional force ke bakhan hakene ke jela ke bagi ke jongi resolusi banong bangam tep na ke daw mi kawe ke parti hadian kawe ke parti But day na kini kadaw, baha kini ke assembly election arajar arpulai, hakajaka banginyo ya kejingjob naki arpuai teligi seat, niyo kejingjob tang naki kat ar teligi constituency. Lada niya teli, nganya tu ya pi, kandai ke UDP keban lam kepat, ya kini ke sorkar jela kumakalong mentah. Ngai to compare. Waladang ilang syarem na kene ke constituency ngenget bahak kene ke kenti ke pemerintah ninyo biang ya ke dingjob berpen penjob dan burom yau sama Desmond na kene ke nong pemai constituency na chukwa banong ipipat ba hagi benai ke belalen no naladon ke jinge kren bat I ba lapit lang katongol ibang kwat I bahe Layakran bon sien mat I ban mapi kum kipat pa nong song sinong jong kani kanong pemai constituency na tharai pismo sarong bai bahe latip lang ilayo ban mikmat ya kanong pemai constituency kumasaw na esantem ban ang ito kapor kejing keren kejonga berjongi ito kapor ngong bahe kat papidang don mapi kumutaw nong mikmat Saka District Council na kani kanong pumay constituency ngin ay ya ketikersan na kanyang dungi kung kaparti ro yapi bapinangyay pateng kumutaw nong mikmat siya ka district council may sosi bau play try kan rat rasyem no ya I bat kala I ya kani ka constituency ngidungi hakajing pili ni na kanyang dungi kung kaparti hadian mangyay syong iliyo ramba kilong kamiya pagkisamla Nilaya perkhatpa hakabay day pagkani kam namar pa kani ganong pumay constituency hadin ka jingklan no jing bahe latip lang galalong teli ngingidon sodan bok sipon ba ngiyo menta yuniu samla daspan maulong balakloy ban mi syakmat ban ayweng ha kani ke MDC election dini smokermen bangiyo kat usama ubadon kani kador kalong rinyang akalong priu kaman priu bat baro pietip kini kibadon kejingeday ban mi samla menbau danglong secretary jong kani kanong pemai constituency UDP pat hado mentaro idang yai piteng layat runkat banga kibobon pili kijingalang kipiting berkijing play kijing syakri pat ba kani nong pemai constituency PE ya kejing long kejong I kejing somret na kaliang kejong I
Haba ajing kran nakaliang uba Desmond ulaong baka krenet ka ban riu kadi kasti ban yadai ka jaj ban riu bat ka dei ban pen klan penjanai shu. Kumu nong elam, kumu nong tri jong parti UDP, ngajudan hakani ka parti nadu kasien ka ban ningkong bangaru ka parti bat hadu menta meneng ayene bat hakani parti. Bat kadai nak kata kadau, nakajing syakri ka jonga, nakajing nyajenti ka jonga, hakani ka por, hakani ka Islam ibadat rekat kajing senralang di Dr. Jamil Mauthor. Bat limba kajing prelat peliti jong play tai kenran. Ngayo kalat banile ikan election MBC perkalong kumtau kertong upaka parti kala ipet yang ban ai ke tiket ban penyekun yang ikan election MBC nagani ka konsensi ka pagi kecengi kanong tumai konsensi. Ngadairu kun samla kun jong ka nyong jong ka nong tumai konsensi. Bang laikin ya pak, bang tip kama susu, abang hakini kisni ibadat, haki penai ibadat, haki jingat leti jonga, kumu kandidat, abang rung yang sam, habai kendo bani selok bani kipai pak, ngai ba, kalau tumai konsensi kilang pun pak haki jingduna, habaro kilang, habiong haki undi ki selok sekian ki school ki jika kam jam di samla ki jangi sibun ba ki jinge ngai bagi pai ba jangi ki kendo war kumu samla ngaru adap da jing sokhya ko bajur aba ngai ba ki jinge ki ba ki pai ba jangi ki kendo hakabede ba kani ka MDC election ki pun ba kisnong ki ba ha ba kani konsensi jangi ki ba kisnong ki ba he kum ga marting kumpling kanongra kalapalang ba kiwi kisnong ki ba dan hakani kanong tumai konsensi bagapur yang aku mungkin lihat bangan rungi yang sam haman gitu ya kalau ke jenjar ke belah ada kata-kata namar bakapur komdon show buat kaji permenai ke election lu kalau ke Islam buat mentah nangnya stang lagi tayo stang lagi artayo lai tayo bangin lech jaga sini buat babun namar kapur kalau ke bayat stat pada kalian ke jonga malarang asajid bu MDC ya kini ke bayi pak Aroba di lapan syai mentang hakmat jompi yang kebayi bakasel kakabram ka jonga ka sulang bangalit ban persiam ban penjanai ya kiai ki bakian tiba ada lupa pat kungjur kan nakalian ke parti UDP kapag ladak pantrai hang Islam di beladak nadu arjar sak kendai para du arjar arhulai nakalian ka UDP haba kayo ban sensyar te bo council sibun ba ikam kilala ban pendap kilala ban penulong ya kian ki oper ki palong kum kata ka jinyada ini kum kajat penriu nakalian ka parti UDP ru hagi sini peladap masoba ngidap na kajikiman ngayokan pelat ya kani manifesto bat kini ki manifesto ka ba ngayokan pelat kibani di matong dong parti pada kalian ka jongi darang isa ajit bangilet mikmat ang tiga yindopar joka des council ngilet ban perskam tuju ki an badan lupa bar kumjuru ban buat pit borenti ban penjana tuju kani sek schedule ka bla perkupor na kariti sencar ngi so don bok sikatay ba ngi kung kajat beriu ngi don yang kali sek schedule kapayadai ngi kung kajat beriu kapayadai perkupur ini kung kajat beriu kasi but ngimdai dalilin ngimdai ban kaido thalai kani bangin penduk pendam ngimdai ngilang ni penjanai ban perklan jojo namar kadai ka kasti kapayadai ngi kung kajat beriu ngagerpat lebih kipat nong sabut dokan nongrat Pak kumpulan penjok di Dr. Jamino hadis dam di pada bagi pol di pada kagepat soba ke alang kejuk ke kerjaan yang akan di election MBC. Hoi hakabai dai bat ki roi kapar ka development ka ba ngi nisaki ka ba ke don akan di senong nongra. Pada kapor ka dibilang MNA jeng Dr. Jamino wala dai dong tidak ada nak kalian persyaru hendai sipun ba di skim sipun ba di development ibrawan ra akan di senong kepegi kejongi. Habagi pai segi lenting sekian kaum kamtam kabai lawan ra atau kapor haji long amani ujangi kalau long sya ka jigerku ka bakraw ya pi nong song song jong ni thai long ra rei sosi pat haji senam di beladap haji senam di beladap ki pai ba nong saput ki kamjet choi ba jemino rei wala kataru nimbu bersiem ngi skam ba yesi ngi sayo ka jingjong ba kamtam hangani ka MDC election baron ka jingkerman ba kanong ra ka bahap Poros kata MDC election cang senong sorry kam rei mentapat kelawan sekanong semai pangadon kata kajingkerman ba kanong ra kabut kejongi bat kinong kesan kejongi kilong dipaklan bat adat nidan kata kabut pai kaba thain hanya ko senong nong ra hi borokoi Habatin pej bahagi kishab Plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.